car or the car bese or pepe adrunum chiripo enso ahankro adua wotwe 5 million kanisika no and there be 5,000 it is a 50 million or pepe adunum nyasem ketwa ni nyina so se aban bobosia no do ama sese ba bia ekeka kɔ no aye hu pa na mrase badwafie wa nene akuturukubo ene pie ni nyina ne se mrase badwafo no wese kufu ado mamuo sikasem wo yade wese mahama na yade ene yebehwe yebekwa kohwe pani bia wabini ye ombambo nsemu dia todwa se enano ada etututu a ekoso o manso nkwanta ene ne mpotemo se nyanyame ene ba mu ena aban so nyansem ma ne ho ye ha na ka de besi ne nyenti aban na montutuye no akoyi pa opani a endi se manoko na yini foforo mro chia tie roba se o meye chairman enfama mo ko kire se emfie aduonu ni aduonu 2020 omba beti committee bia ombe se ballot box ombe bo ho ban na yabekwa kohwe eja Africa nyina na bibrem ha nyina ma ball bo akansi Ghana ha ne edi no yesi host and win ye jesie na so na yabo agikuru ano so nei malifo akrim Ghana fo ahwe tietie so kamienu ya timba akopɛ arehosam no ye de mu nkyeremu beba na osofo bi esusu se ono obi yire enkompe so omokoda enkofo adum na brim no pa na mra lawyer ni bi se sofo no betimi e de adna court ene asisi mu de ababebu kom na yebekwa kohwe ene gidie a wo ho senkaja enkrotu awdo bi awapura mantamu etwenim nyansa kote aboa hwaye mobo yebo mu din na nkomo hwani mu se wo masi anya fans ne de empuntu obedi a kira ba mo se bo ye ja aka no sa pepepe na kuru na ye ene nsama hudo bi edi tie ne yasi nkonwan ye de ebrebo ye fa na se ema Nokia Android a chese ye phone papa e wodwa so sese ya omanfo tobie fresh lady capsules esiesie ma oba obu ne nsa emaye chese ebeba ma wa wani age ne wie ye kire nka nyina na wache so amo nsa mpa yes bibia akoyie kwa FX eye immune booster papa ene wa wani tua so yare o so nyare o e wo so obo ni padua no ho ban eye kwa FX MTN everywhere you go MTN network papa achede ne adodode a wode dom manfo se keka ko bro nya ekura de wo MTN so de a na ne wato adi esanse enuoma mobile money ho interest ne ade bibia esu Grace Homeopathic Clinic eno ne ya sabia ya gia tum se nya de wanyina se tie bia de ekwankro de eba ba twemu ene de pese betena yeso nyina no betimi atu ase de ama nkrabata ni bi won kran ene kumase Total Ghana e de Choice Club aba o ye trotro drabani anase tasi drabani a wo se fa ho wura sa kuoi mu na timi aboaw ye ho bekeka ye nti ne gina bowre na adodode e wo mu so de Total Card no e tofa wo Total Station bi e ben wo no eno ani adwuma wo so ye na wa hyase agi ho akyede ni insurance ni bi Kingdom Ginseng Power Capsules wo mo e na e de adu papa e boa mema abadwa so akyese enya asem ketwa na Kingdom Ginseng Power Capsules ye ka wo mo asem a yeti wokura na osi epeje mu sanso ma memma aye memma abrempon akatachie na nkokurafo okura so ma ye mrante na mrante de wo mo enye den Cowbell Gold eno ne ye no mo atede na ye wedie yie opo nipadua yi a aya nom Cowbell Gold na ayo yie tabia heba mesha de unim se eye bibidura eno no eba Ghana hanum se mfinhia makomako dunie atiri di pa de ebetu ase wonu mu ato untimi ne di a ebetu ase wo ye obi a ota fiefie wonso so wo de ene tabia heba mesha meba choka se ba ye kenkama wo kwa adomonline.com a obetimi akenkan ni nyina ebebo awura eye trotro mu nso a wonim se yes to face apose papa eto se ho amwonum ayehwam watimi asere abonsire hehe kama pa na fe waka asumsem ebeko kumase so anonim se crossover no kwamia so de brene yese gas explosion ya eba ya enframaja tue aprepre nipa ne ho keka ho no na nam ne mpanimfo bi do mo no atum ebeko akofa na voice of the day ene de na eba eye Vodafone or see the future is exciting ready and Sibimen and women capsules are eboa madwon so emu yaw ne mu nyado wanyina free man mema so enya mpem waten kapa bi na ye ni so atimi age na nwumre ya yeso mo ye na sei ampofo jemene nana ajeyi wabrempon CP afe yenhye ensem na se ye hyase ana ye hyase e de afri oman emra hye bedwafie enano ada ya wada etwamu ena oman foto samfo ononyamfo ken oforiata e de budget akohomasika ho nhyehyeye sika ban de yesi na nisu so obegege seto ene de ode bebo oman ho bra mu bosia ne ade nyina wode koto dwa ene ehwemu a bohye wugom empuntuo ehwo ni niswade hu so wom na bosia boso ensusu so edi mu akotre pa ne ho nkeka ho enti nkomodi a wodi ho no baba yesi de
abedwafo no wo mo abre osikasem eduru sabre ya ne wano sa no ma bia wadi makuhirehire ene wono mo si ho abrekutre na Adom kuma wono kasamafo fesikasem ho a ebre bia atwam kura no ne so afo be de kira ohwe omanyi esikasem so ani din ene owura atoforsin ene ekirem se Ghana fo yi munyi mosum na muntie na wedi ekotobe kuma moto mo color TV e de akoto black and white ene ase ene sei osi akobi ni nchirime mitumira michiresie wo hwe eka NDC abandada efre dwaso 2016 na eda oman tuso se ye kanyina na 122.2 billion achese tisika no ene odi komudi ene wanhwe befo ni so na isika foforo de na se opepepem wo ha aduonu emienu akiripo mienu ene ka ne de aban ba na anu ade ya ba bosome du nwotwentem ye hunu de waye ye hunu bosia gba oboye de ode aye nso wo keka na bosia wabobom a na se 48 billion opepepem aduanan enwotwe wo de koka dada na wo no ho a sise yeka no apagya de ko eye opepepem wo ha aduoso akiripo nwotwe 170.8 billion eno ne ka edo man su sesei na ye ye de fa hen na wo chirechire mu no se ebi e ka ne se ya obeka so ye pa fiate a pra wada ene so ade efo a achede wontobi meme Ghana ni ne ye se ya broka ne ade a emfa me ho wo se Ghana ni bia wo mamu bia ne ye se sa kai ye chiche e de agueturi so a akwara ya wo ne nekura wo anya kura no na 5000 Ghana cedis e ba beto ni tiri so ne se opani 5000 wo se aban ne toto papa so pa ntia me nya amre ni anka bia nkere no efa sikasem toto ye basa na wo ye no ho a Ghana ye betwere ye se wa de humpa. September 2017, at this time, Ghana's public debt amounted to 138.8 billion Ghana cedis. Mr. Speaker, within 12 calendar months, this government has added to our public debt by 32 billion Ghana cedis. 12 calendar months. Mr. Speaker, and you call this competent. Mr. Speaker, this is substandard. Mr. Speaker, I try to relate these numbers to our population growth. Mr. Speaker, and I'll give you some statistics. Mr. Speaker, according to the Ghana Statistical Service, Ghana's population as at 2016 is 28.2 million people. Mr. Speaker, in terms of debt at the time, Ghana's public debt is 122.2 billion. Mr. Speaker, if you are to calculate the per capita, Mr. Speaker, debt per capita, then it means that an average Ghanaian, ordinary Ghanaian at the time, owes 4,334.53 million Ghana cedis in 2016. So, Speaker, as at 2018, according to Ghana Statistical Service, Ghana's population will be by end of year 29.4 million. It means that in today's terms, Mr. Speaker, within 18 months, every Ghanaian, including the newborn baby, Mr. Speaker, owes 5,798 Ghana cedis. Mr. Speaker, this is unprecedented. Mr. Speaker, this is too much. Mr. Speaker, it means an increase. Yera ato force na oye kasamafo first kasamoma omai okwa abedwafia domkuma ewo ho na wo chirim no 5798 na yese kane no wo de koka ni skemu 57 million ene 980,000 eno ene eka ya chiche Ghana ka akoto obi atiri so akwada wo ne nenga akora no wono nso eka ho bie na no ansi kura na so afo sesei wono yeso afo be de chira ohwe omai sikasem so abena sei asare no se eya mo twa nkontompo a mo mpede empomada ho ne yerem so a mo prim afri akwabonten na wo kire mu akokosi se ase NDC aban ene emu nipa ene bi wo abedwafie no efutuo no wadwen so betu ade agu Ghana fo ani wo se aban bosia kora wabɔ no eye 20 billion Ghana cedis na numpo no eche se wo hwemu a sika kora bia hodo a aguo aban pesika ede atwatua ho ntokua ene eka bandada no epragu akire ebi ho no mu a enkane ho nsɛm ene yakwakotua bia makane agina so health insurance de ene ho keka ne onyantoase echechempa saka mu burugu no ma bobosia edi etwetwe ntie ye den na se nipa koro ya ya no makokune kune ekwa tifia kwa hunu nsuo no oba nafo be bi sei the 170 billion of debt that we have now, the difference is about 48.6 billion, and the 48.6 billion, Mr. Speaker, 10 billion of that is due to the financial crisis. People have abated this 10 billion. Mr. Speaker, Ghana could have abated this 10 billion debt if my friends here had been bold enough to tell Ghanaians and then to solve the financial problem. Mr. Speaker, if they had been bold enough, we would have averted the 10 billion of debt that we are in now due to their inability to act as better managers of the economy.
in the financial sector. Mr. Speaker, again, that 48.6 billion is made up of loans that they themselves signed prior to them. 1 minute. Mr. Speaker, can you believe that on the 5th of January 2017, they went ahead to sign a loan agreement of 344 million Ghana cedis? Yes, and then they sit here and then they throw that in the eyes of the Ghanaian public. The 10 billion from the financial sector and another 10 billion was due to exchange rate loss, exchange rate depreciation. That is about 10 billion. The change was 59 pesos. And then 59 pesos times the volume of debt that we had, it cumulated into 10.7 billion. Abena osasa ye so for be de chiro hiska sem so na so for hwa mane bonsem so wo memu sesei onwanya for kodwo pon kroma e na wo hwa asem ni din no se ei ewiase ehu suro nipa ne gya asama na mpanimfo kan afi no ate ase pa NDC for enei etimi yi wase aduasa begina bonte ka se MPP aban na ebo man kadea na ade no ehu papa sanse wo hu se nokre eni omo afa na nya atwemo Israel for ye ya wo de kokwa asasa abo Yesu asemiam no ebi na NDC for hya ase omo ye ni sesei enchirimu ne saying in the Fasa constituency where I come from, the story is told of a proverbial bird known in local parlance as Anoma Kukunekune. Which bird is known for one thing and one thing only. It goes upstream to muddy the waters, and then it rushes downstream. And when it finds out that the village elders and the village folk have gathered to clean up the muddied waters, it is the first to scream the loudest. Why are the waters so muddy? Why are times so hard in the village? Mr. Speaker, this bird does this primarily because it believes that the people will have a short memory and not recollect who muddied the waters and how the waters got muddied. Mr. Speaker, if there's anybody who holds the hope today that the people will have a short memory and not recollect how the waters were muddied, what work has been done in cleaning up the muddy waters, and what lies ahead, I have news for that person. The news is that we shall not forget. Mr. Speaker, we shall not forget when graduating as a university graduate was a risk because you could not find a job. And the fact that today, in one single day, 100,000 graduates can be put to work. We shall not forget, Mr. Speaker. Mr. Speaker, we shall not forget those days when the government of the Republic of Ghana just threw its hands up in the air when hardships befell their people. We shall not forget that today, through a plethora of social intervention programs, we are reducing the hardship of our people. Any kodwo pon kromati mu se brofo odin baba wodwo nyina ne wo hwie gu parliament ho nyasem ketua tizenie me hu kura so ahiti sei da chese NDC e dia tro gu aban so na ni nyina no na no ansi kura ena yese sebe o beda na afo a na chese unsuro sebe eta so hu ena so be fa bere wa unsuro ne se juso be yamanyosem ani e ye betutu bi abo o rise gadongo so e wo donkuma na fa no so ta kasa fa sikasem pa no se koyo ponko de e de pompo e kire moto mu na kokobo e kire woto mpa no Ghana fo na ebre no aban so aye sikasem yi ntie de na Ghana fo su. Mr. Speaker, I rise to contribute to the debate on the approval of the government financial and economic policy for 2019. Mr. Speaker, listening to my colleagues on the other side carefully, I am quite clear why the Minister of Finance has not appeared here. He cannot stand the heat. It is quite clear from the absence of the minister and from all that I've heard that this is a government on its way out. And you have just 2 years to leave office. Mr. Speaker, I heard Anuma Kone, but I'm aware where I come from that when a donkey is about to floor you, it shows the ears. But when you are arrogant and you see the ears, you alone, you don't see it. Everybody sees until they are on the ground. So when the people of Ghana are suffering and they are waiting to sack these people, they are still living in self-denial that this economy is one of the best.
Way any nsɛm owura Isaac Adongo editu dwan sɛ ne mmara hye fie hɔ yɛ de papa budget no ɛna yɛtwetwe ne so wi anam no sɛ besie bia na twenworo yɛ mpam de danta ba bia kwa wie no Adom Kasiebo hye obɔse de bɛma wo na no ada yɛwura kefori ata ɔyɛ foto sanfo tenaseɛ na mmara hye badwam ɔmoma ne kwan sɛ wɔmra na wɔmfa no risema hodoɔ matu dwa Ghana mpempe so abeduo ne esikasɛm ɛne akɔnhoma a emfie mpinu ne dunkron wɔde ba ɛna ne kase mu no wɔkyerɛ sɛ sɛmahu sɛ ɛnano a ɛtete kurom ha yɛ nkrɔfoɔ ɛde sika bɛgoro medamase na si ade sika bɛbɔ Ghana ho bra no yɛmfa nhyɛ dammɔ na yɛyɛ ba yɛyi adeɛ a Saul wantimi anyɛ David abɛyɛ ɛne sɛ yɛbɔgye yɛ so a ɛho ahinti nkrɔfoɔ bɛ so mugu yɛ ban mu aseɛ nso yɛde yɛka sisu dua sɛ yɛka sɛ aban bi sikasɛm ntotoyɛ ɛwɔ my Ghana mu a efira brɛ hyɛ kamamika biama mu ase a na wontimi nka wɔ abra mo MPP amanyɔkɔ ni na abadin esan sɛ MPP aban ne de ba ehwe hu sɛ sika no kora asreku ɛne yɛ wɔ mpa ɛbɛyɛ hu sɛ yɛde bɛyɛ adeɛ ne pɛpɛpɛ yɛn nkɔ nkɔtɔ bɔɔde 2 cedis ne yɛmfa mato Ghana fo anim sɛ common bɔɔde do yɛtɔn 10 cedis ko bi mpo na so wɔsɛ ba ne saa no ana yɛ di ntro ama Ghana fo na ayɛ mbɔ na wɔsɛ sɛ wɔde toto NDC aban titire de John Dramani Mahama ebedi animu no a na yɛkasi kasɛm pa de ana kufu ado aban no ɛyɛ aban a ne ho te papa pa akyɛ sikasɛm ogina brane na asɛm wo de tu dwa no na mmara sɛ badwam no donkuma no kyerɛ sɛ owura asɛm a wo kanti wankasa no wahwehwɛ mu ye wayɛ due diligence deɛ na akufu ado aban yɛ ba yɛyɛ mfie mmienu kura nhyɛ danu papa yi no Ghana fo su a esuo de toto John Mahama aban mu a na kyɛ sɛ John Mahama deɛ competence wɔyɛ senior competent man pa akufu ado deɛ wɔyɛ super duper incompetent na no na kɔyɛ no na yɛ twatwe na debate ne kokɔ so a na titire ne de ma ɛyɛ sikasɛm committee anabadwakuo a wɔ Ghana mmara sɛ badwafie ɛyɛ Dr. Mark Asibe Yeboa wɔde to dwa wɔkyɛm kyerɛ sɛ ɛne yɛhwɛ do obi ayɛ MPP ba yɛyi mfie mmienu mponie IMF sikasɛm a na sensɛ yɛ kom sɛ yawa ɛne waba bɛyi ayi mama to so kyɛ sɛ sikasɛm ho entansa bebre edisiɛse yɛ ka de example ba ko pɛ sɛ aban we die free IMF ɛdeɛ na NDC yɛ ɛne asɛm na no ayɛ hyepa ne nti owura Mark Asibe Yeboa. We are exiting the IMF program. We are exiting. By the end of the year, we would exit the IMF program. So see, you sent us to the IMF. Now we are getting the country out of the IMF. Yeah. You should be applauding our efforts. And never again, we will go back to the IMF. We are exiting. The manifesto said that on page 19 that we were promising the Ghanaian people competent management of the economy. Competent management of the economy. Mr. Speaker, as a matter of fact, Speaker, the President said that Ken Ofori-Atta is becoming an asset to the country when he came here. Yeah. Mr. Speaker, this Ivy League trained gentleman, this year, Mr. Speaker, he has been declared for 2018 the best finance minister in Africa. Mr. Speaker, the President put together an economic management team headed by the Vice President. In your time, there was an economic management team. It was an economic management team in name only. Who were the members of the economic management team? Who were the members? This time around, the Vice President heads the economic management team. Now guess what? Mr. Yao Safumafo is there. He also won the best finance minister previously. Over there on the economic management team, the finance minister is there. The good old Professor Jambafo is there. Dr. Butosei is there. Name the members of your economic management team. Name them. Ntiweno chairman finance committee Ghana mmara se badafie ewura Dr. Mark Asibe Yeboa ena obobo Black Stars 11 team ni nyina din se wo mo ho pa ambetimi abona eno na nka ne sofo be de kira no hwesi kasem so fifi kwete kire se ene kura wono wo send message akwa ayifu odum jafo fire service ena afi so nadmofo so mo mran tentem e distress call esan se MPP abai no eye tragedy ena Ghana fo e de aba beto ye ho so eye calamity
etomo mbrantente sanse hia wo mo wose aban we bae no chese bosia pa nana boro o ma bobosia abo enkwan po ne ebe ya yese me enkwan yesika bosia nkoto nam ya bobosia abo manches ho bosia no chese we ye de bu man wose so we mu a na bra so se ehwe hunu se aban we ne ndisi aban de ye de tutu wonye ye kwa bia so dide sikasem mu san ndisi aban no mo sikasem tutu ye edanso. Now, the Minister of Finance was very lyrical about the levels of competence of his government, while at the same time claiming that everything he met was a mess. Now, when you actually boast about competence, when you have situations where there is weeping and wailing in the land as a result of increased hardship and suffering, it simply means that your level of competence has a lot to be desired. When you are talking about competence, when companies are on their knees and laying off workers on a day-to-day basis, then your level of competence has to be questioned. If you are talking about competence, in a time when your own people in Abosiokai and Makola are crying, that means that there's a lot of problems. So I want to say that we need to again have a complete redefinition of competence as far as the Minister of Finance is concerned and the whole government of the NPP. But Mr. Speaker, let me go a bit into the details. Etiwe yankane swafu abedi echano resi kasem so fifi kweti. Na say mumo munyamedin na mesu mumo munyamedin. Ne dini de ka de mbotonu mu de hia o ene obetimi abo wi azi nyina sikase mu abenfo but amafo botomu wo ya obeni fans na person ogene de yanto aso na wi azi nyina nwumre no nsia Kasiebo papa bi edem live on 104.5 ni affiliate station se o memu ni amahodo so na yekoya ni mu a yeko penimpa wono ene executive director Emma Jakite Center for Human Security and Peace Building papa na sema woka ene se enanu asemu esi manso nkwanta ema yesane tubrane gu amerantewa kinte anwa makoma konsonso ema kra na oto nanan mo nsedo wi akire ye bo wonom se wonom sa ya kronfo de ka ho gu anim ase a enei enhwemo beto bia se enye no kre no ye na nyankopon ase na ye na Ghana mampani ne na ban ase yi papa abasa hare odi wura asem no tu ne na ti asem no so epa bageko so onye hwehwemu no mfa yi entu ye osisanka ban na entu sa na mo no a nke moje behwe gu no kanya papa esanse mabuna ne wo zongo so abufu na be hye wo musa abre no anko no mo twesika mo hwe nipa nim po ana anko mo aku anaso otwetwu a ene ne nkade obewu ebewu enu nti aban na mo ntu otu ye no wono ma kire se papa na sansemi opanimpa wono ene da ekoyi ano owura abisani ena kire se sempanimfo ehwe na watu anamon papa bi na hwemu na kire no de sefata se yetwe so a ebeboa wode sasem wonyina atodwa bra wo kasa de afa etututu a ekoso ene eho anamontu a yatu ne mpempenso ababedru no ene no ena apaska no na yento aso ewo policefo wonom dwumadie a anhyeda ankoyie no ho no owura sani kire se ewo se ene yebefa policefo a yebenya ntowase abakire enkonko yese kokofu bobo unuanim a yempaase o yeheku nuanim amane mu wo a opani bi ana wodofo bi ana unua bi police pani ana so wo aban mu na yasamolai tintintintin kwabrani timi gigin krofu sika wo connection ana se wanwe bi adiwura mu ntino no so mo kwakọ wuram se wo se wudifo so se sakronfo so se sahwan anyanya pipia nipa ne sunya be hyetuntum no nim sa ban emra ba be di nsem ti ne bia no de yede ope no so yade wo se hwe ebakire yi pa ne yemfansi asemwe yebo moden na yabaso biem yemfansi yebebaso biem yanto Kasiebo no so na yankoyanim endi se manekuo no beka ya ene wo mo boabo mo ho na watue wie ye twamu ya ena wo mkokoto aba eyiyiji empanimfo a emfie na nyedie mo no mbehwe se endi se manekuo no betimi afa ne ntoma pafra so hwe endi se manekuo na emfie mpinu ndudu nsia na na do danko akufu ado ene MPP ebo madaja se kwatre kwa epa wo mo ho ntoma nyina agu fam esunsu a wo mo ho ema chese na enoma nkowie kra emfa ma wo mo na ye aiso na no na nanso mo chese ne ye kwakoto abayi obewese abayi mpanimfo a emfie aduonu ne aduonu 2020 enkonko basa na nado danko akufu ado ne MPP fo ebenso obesunsu a ye ntoma mbiem asa ba behoro ye ntoma fi wo abonten edunto mu kokoyi ya ye se ne chairman no omo pewura Samuel Fusompofo ane ndi Samanekuo num ye komo manu abirimu o manu abirim papa ene ye nkasa wote kasa
wɔte kasa ase kyerɛ kasa ase na no na ɔmoto abayi no sɛ kyitena ne wieyɛ ɛne afoforo bi ɛka ne ho na nɛyi ɛneɛ ɛkɔsi sɛ adwumadeɛ so ɛwɔ asɛmpa fm so aberɛ nua bɛma ɔsɛ bosu ta adwam ɛna owura ɔsɛ ɛyɛ ofosu ampɔfo de to dwa a wɔkyɛm kyerɛ sɛ an wɔn deɛ ba wa bɔ no bɛbɛhu sɛ 2020 abato ɛkɔ akɔtoɔ no sɛ MPP paa na nadoda nkɔkufo ado ɛbɛsa nso apia ɔmo de ɔmo akɔ akɔhyɛ nkwansɛ te sɛ deɛ anano asi yɛn deɛ nyaade so bɛhwɛ ama bia masi nyɛ kwan bɔ ne so na mmom ɛkwanpa bi ɛsɛ so ɔfa soɔ na ɔmo hwɛ sɛ ballot box ɔmo bɛbɔ ho ban no wɔn bɛyɛ na adeɛ baako a ɔde di kan to ne nkrataa so ne sɛ ɔbɛhwɛ ahunu sɛ ɔmo bɛte abadwakuo bi ayɛ security na ɔmo abɔ ɛyɛ wɔn mo ɛyɛ pooling agent ne ho ban eti sɛ ɛkɔ akɔto aba ɔmo a ɔmo kɔ akɔhwɛ pooling ɛyɛ stations ahodoɔ no so no NDC bambɔfoɔ edi ɔmo akyi wɔsɛ sɛ wohwɛ mu a ɛfie mpiri ndu nsia batoɔ no sɛ nti ɛnam so ma a ɔmo ɛkɔ amanadonkodonkom saa no ne sɛ wɔmo susu sɛ ɔmo atetete mpo ɛsɛ ɔmo kɔ baabi a police station bi no na yɛahyɛ pooling agent wɔ hɔ NDC foɔ no sɛ twerɛnama wei fa hyɛ sɛ MPP nyansɛ yi NDC nyansɛ nyɛ saa yɛbɛkum anyɛ saa yɛbɛbobɔ ɛti nipa no hwɛ ne nkwa ne krankran nkwan bi ɛhyɛ ne fridge mu a sɛ yɛka so wɔn twerɛ noma bia no atwerɛ de ato hɔ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛnkɔkuna na yɛndufudufu no ɛno nti wɔn so de wɔn bambɔfoɔ bɛkɔ akɔtɔ pooling agents n'akyi 2020 ɛti sɛ bambɔ no gyina hɔ a woyɛ bɛrima aka kyerɛ wɔn sɛ wɔn ntwerɛ deɛ ni hɔ ɛne nso bɛte so asom hyehyew wɔsɛ ɛno no bɛtumi aboa ma 2020 do bɛdi nkunim no wɔn bɛhu sɛ yɛ nkunim korɔgyee a ɛnyɛ asisie ne intimidation bi ne kɔɔ soɔ yɛbɛsɛte biribi a ɛfrɛ no ballot box protection unit ɛwɔ yɛ party no ballot box protection unit. So recipe for anarchy and chaos. Not at all. They were the police and police for but you don't have backup support on my agents because you reports I know doing in some part of this country the agents are at the risk of their lives. They have to allow people to enter figures and so open until 2020 yeah, trust me, be for a second one anchor. The problem is at least Andy you could my agent and we say he's being protected and supported by the police station by on many party for my say when the man cover amman assurance say about one kind of protection of the ballot box and then ensuring ballot accountability and ballot security. It is how units normal terms of reference on election day by then. I feel no good. By agent now there will be law abiding citizens. There will say electoral commission, but let me say a certain inner perimeter. Yes. Yes. They will not defy that, but they will provide backup security for our agents. Eti chokoyo we eyewura Samuel Ofusuampofo ono na oye bran ni tie roba chairman de ma NDC amandukuo nhihye no yɛfa na se ma Nokia Android papa wo dwa so sese ya utobi a ebeboa wo utobi che so a woni bebanyam na wankasa nso wo behu sampa wontu sika ntwene Nokia Android wo de bibie ye hwewafo ade mepacho ne battery nso ho odin papa fresh lady capsules eye ema aduro soronko a wo ye oba na onya bi a mepacho emfa ho ni chinchina wa chinchina bre wo besa siuda dem ade bi wo ho no ba so aya na nya mpaebo hia so oba no maduro na we so nya aduro a fatua fa hye wa ha fa pia ne ho keka wo debi wonu mani wura ni padua no fa moja no fantrin na fantrin na ayeye bolege amache samafo hu se bia ho ababan no ni nyina popo asesi ni dadam oba bu nsa na meyi a fresh lady capsules enka bi beba fresh lady capsules na be yesa adwuma ni nyina kwa fx immune booster me pacho ka immune booster nya brofo hu bia nkwam ne wo nipadua mu a esore ene yade wa hodo edi asie no ekanya no etia yare bia bia dabaya HIV o diabetes o stroke o de o opa hoden wo obi aye adwuma kakra bia no abre wo ye adwuma den pa ana sempo no aya ho ntensisi ho so yie bema waye mmerempo a o boss adure bia tum sampa ade kro ma wo ye mmere no afiri nipadua no ma ho asa ye dendenden kwa fx asem ene ye kan MTN everywhere you go network papa mesre wa MTN hitmaker no se aduru finance no na nyame adom a eda 25th November eda kwasiada 25th November ena finance ne baso Accra International Conference Center 7 p.m. sharp why na peso odi nkunim amache eza tama ovi anase awa wo de test ni din no call 1747
networks nyina nipa opeso di nkunuma obenya 100,000 recording contracts no na chese wato e di amano MTN yen ene nam ya basa so ene adwumtufo bi tse Nigeria Togbe Kontakra Kidi Kelsongs Frida Rhymes anafi Kwame Yuji nyina ba yenti ye bo adwuma papa mon kanfo ya de Grace Homeopathic Clinic ye kon mo asem a nyadowa hodo de a kire wo so mpa che wo abruchire maame ena na ha ade cha na mane nko Grace Homeopathic Clinic e won kran na kumase no mo mfa mfidie nhwa de klopotia aye fort abetena wedie nim na wonu nyanto wase e diagnose se de obi beka no no mo hunu yare ne pe ene ye ho aduru o mo de kana adokotafo anim difo pa ene wo ho a mo yesa adwuma no Total Ghana e de Taxi Club baba wo ye trotro driver ni anase taxi driver wo se bra ne fa ho be hyesa akuo we mu no na e mane nyansa no aka se nhu yanka eya ye ho be keka yenti ni gina bore no na Total Taxi Club no nya wuramu na woje eye Total card na registration no eye free na fi ba bia beto fa hu bia de sa card no Total station no na wo de to achede bebre na wo so na wo ye driver ni na do hu wuramu pe 6,000 insurance cover bi so e da kira ende yanka ni bebre emu obi ntibi wo de ode so do hu bewramu bronya ba kura de achede no ebebu so kura Kingdom Ginseng Power Capsules hu be ma ne ntiri san mo maso a aya hwenimienu bema ntiri san mo maso no aya hwenimienu na hu bema bi so na hu se ntiri no enya ba ko pe na san mo maso ebi fa ha na bia fa ha se high tension dia fa nguram kwan na ono so pacho yo ba ya adwene ho yie disa so a gina wo na so ansa no akosia no ono sa no anom Kingdom Ginseng Power Capsules eno ma ntiri ni nyina yi ne ho ene o yi ne nsa se ntiri o fa na ha ntiri nti ase ho no wana beka che se ntiri ni nya adwuma Kingdom Ginseng Power Capsules asem ne ka kire wi Cowbell Gold ene obra no anom opa hodia no anom ebribia opese otede so no anom Cowbell Gold tabia heba mesha bidura bepache wa etridi ene enum tuo etu ase oba obehia bi na esiesio ama wasipi asita adomonline.com emfoni na hodo de ko twiba breman videos eno no eka stories ahodo a ye kenkan te sede ye de mawo enanwumre no okọ adomonline.com ho na obekenkan no afei yenkoye ni mu a Black Queens ene Ghana mpanimfo de o mani true say da bi mai o mo bo homode nti ene ebibre mu nyina ma ball bo dwumade no yanyinsi e na so ne me bon ha ene e ba ha sa no de a ye bo mu jama no ye host win say de cambrofum no na je say ye jesie na so ne abo asaji kruwa no aka krum ha ya efie piri ne wotwe mema no e ma ye bi entimi amfo papa ewi akire Cameroonfo e hye ka ba ko ya bia je say ye ntimi anko finance eno no kra no third and fourth no so kra na no so akwa ebu achi bi ne edin bi e na ekodi third ntimi die ni so essence enfie du entemuani e de mema na ma ensesi fo mtimai be bon match di kan e no mchi Algeria no mo hye mo ka ba ko ne so ahodin wom enti enei ye ne malifo ne so malifo kra ye bi tabe bu more wa hanti board ye betimi abo achen omo afi yemfa nhyem a mabawe omukunu be bu more okuru ma se omo ma no masua bobo omo hye ba ko ene ya nya penalty ne de cheka no ye hu ya so masa hye bi na je se ye tie krom ama ya Fred dance ya boka ye hu ya akire ye Kobe Stone ono na owo stadium honum Kobe eba ne sei wona munim ball no mu yie ena akwakọ wie se ye menua de bae ne se obi a owo stadium ho sisi amene okasei ana obi okohwe ball ne bibia no agitum se ye head coach okita team no sebe on a day no wapon Bashir Heford and I said Juma nanka Ghana for ehwenim so betimi aye a free baby a oba ne di team no dru ye onim se Mesitego ene de enkoje wafu nano ade ya ye ba bebo ye alcon yin no pedifo se de bi wo be ma no so no be ka oba ne ho na momienu mo nya adwuma no sebe a enka anya hwekura betimi akonkode akoyanim na yakoje kruwa no but then wo ne starting lineup or de pa ye hey se coach no obon ho de ba na de no abon wa ye be fa ne sa because ebia na mpanifo no enim dia obetimi ayenti a edi team ne ma no but hey first game a said ya usika said yes wo be mu kura bunu akra ansa ne ba o mabemu bu ya ansa chese ye first game na mabemu ye first game no a ye boy ye against Algeria na ye share sa one goal no madam for Bennett from BBC on a day na assistance mo can go ni so ba chia na o say there be me patch say na so na madam for o BBC the American say you can say a lucky goal on a day some o kan and no ono hu ni say a lucky goal na nka win kura ye ntimi nya bi wo tournament we mu
3 points na ye ne let's na no na nye ne so na nye ne kra de na pon ene de na pon am for say referee amwa ye kra referee amwa na yen so ye den referee gi 2 penalties on a day ene ma ba ko koma Ghana ene ba ko koma Mali two ni nyina was questionable ntina apai enti akase 2 coaches no obia ebe make hwe Mali coach ni ye changes bia na supporters e wo Ghana for airborne say my coach no because coach no her nani mo amfa susu ne so ya de o Mali coach no Debbie umfa nani susu no what the compare Bashir for that say we gina ho edi referees atem edi ni players atem a obehu say bia coach no ne wasem dada ho me ni asem na ma me hweze say ni da so ho say betima qualify ko ye ni da so de say our last game ye ne hefo ye ne Cameroon na bebo eno ne match anka di wo na mema enfie dunie 2008 on be share ba ko eno ne match your group ni mu no yanka yesi e botu ye frim na ke nya se say eno na edin pa ene say ho so na ye nkwa akogina ho so na ye nkwa na akogina nti ye mfa dodo mpa bo nyine mo ho dia duro dia say kwa bi so ye beda wase pa nti dia duro no enche ye bekọ kumase for pe ball pa ne ahwe so metima bọ mpa ye ata ye chi a ye nko ye ni mo yanko anim ewo ensema fofrom na asafo eno no asantemantem kropon kumase mu na abetodwa sa aposifo achi nipa mienu asabre ebede pa sesa nipa mienu won beda musum yeso adom mpa so na wonum yire ebeka se miru aduanya ya ready bra na bedi esanse omodabre asesa na dabre sesa sanso dia na wadidie asesa bibibia asesa wa brabum na ni nyina ne se wonum kire se books bia enkese se amansan nyina to na maw national Bureau of Languages aso ye nanka se ekofa firi no ye friend say pirating ye bi o ma pirate bi na che se book no say ye be ko aso ye na kwa akoto bi no ye twa no copy gum sa photocopy sa and ye twa na ye Thomas school for so to ebi okra na behwem no na information bi ho a ya sesa no ebi ya cake barbaric ana primitive ente enkesi asesa no mabebre enso na ye twagum tinu amoto ena nam so ma posifa akwa akọchom na nam so ma Adom Kasiebo ne acting Ashanti regional police PRO Corporal Prince eye dogbache edi nkomo na man yi kiresa no kwasem omunya tip off no eno didi akira ekokoche wo mo ozo hwemu a na over 1520 copies ena kiresa eye account book bi a senior high school for book a your friend say announce and then subium ena kiresa mu twagum na kopra kwache dogbache kiresa no kwasem ade we yade a ehadwe papa a ebo asoye ne ka eye biro no eti ena nam so mo bi ka asem choma kwakwache mo investigation eguso a ekoso no otufu say sanhye ne nam so nkofo fa kwanbo ne so na wonom reproduce nkofo no ma wo mo aye no wo so obejai yenya information nkofo bi publish work bia Bureau of Ghana Languages edia ewo asafo kumase ya ti kochi nipa mienu bia omo sa adwuma no na I retrieve 1520 copies of book na property of Bureau of Ghana Languages. Sankofo no boa police nhwehwem wie bibia de omkwakotinako. Book no title the Enensu Biom bra omoni sa authority de be sa adwuma. Eti we ye pani a wo hwe kire se kasamafo de ma eye asanteman tempo si Adom no ne no na pani ono so ekasa edema sa biro yi wode atudwa wo chemkire se no kwasem eyade a eha adwen a ekoso enti so mo che wonum an se fata ese wonum che sa nipa yi na wo bokokoso obi antwe ho efri sa de ewura Prince Yosen do na friends wachi e de asem to yenim ono ye ton 10 cedis mpo omo ya omo ton e bia 5 cedis na se 3 cedis said about it sounds on one bread no mu try and now it sounds on munya no cheap no suntino ama teacher for na kire ta kasa no ya na omo so ebeto no mo direct esuafo no so say student no so ko ha obenya wa na fe ya di edwuma no ye wo intellectual property no ye dia no na ye dia no egu self no so na renat nka onwoma po dia renat na huntum bono ena autograph ni nyina ye dada
wrong equal no de go nti say o de ehoma say o ton ama omo usua na say the information out there no poison. It's a watching your training can or no Ekasa Edema National Bureau of Languages. Yabeko Puyaman Temaka in Kura, Omu Abejidin, Nenso, Omunpuntu Akechiri, Nansana no, Japan buying. Nam one more adoya hodwa wo yeso yes kabotene opepe enum $1 no opepe enum si emfa moa nuanedie a enhyeda enkoyie broni beka se more nutrition yemfa ensori ntia na sanje ya nhye a o se anya bosia bonemum emoa wode boaga na ban sanse obi so obi abetri ansa no hunudwum enei o se mantam makomako emiense wati fedo mantam na santimantam no de se adwuman hyehyɛ so a nipa be se mpema hensia ena ebenya so emfa so ewon tete a yede ebema awofo ne abatan wo kwampo befa so a obema wo ma ne obusua no nuane papa die se adwuma die wei Japan wonu mo adwuma ko bi a enhye aban ase a ne din ne Ajinomoto so afa to ho so se ene ema wo mo no ya pemfo ene wo mo a awo nkoda bosumi nsia kɔ bosumi aduonu enan no so ebe mo aduane bi a ne din ani koko plus se wo kira na se no so aduane bi a wo no ebe so asene atete ne bo no so de ama se be ye de man nkoda na wo so de die mu ne ade ni nyina no ebe kɔ kama pa na pani a wo no ye wo no ensi anamu Ajinomoto fo ensi anamu ewo memu Takashi Usegi ena asemu a free Japan ban enumu no wode etudwa. Currently Ghana Health Service is trying to do the nutrition education to mothers very well, but still not reaching very well to the mothers. At that point we would like to support them by developing the nutrition education tools to provide we sponsor some parts to provide these education tools, and also as a solution to do the better nutrients. Ajinomoto Foundation na Ghana ha womo penimpa na onsi anamu Takashi Usegi anase Takashi sa no bia ono beka no na wote ne kasa na so afo hwe omen apom den nsem so kwaku adwuma manu kire mu se sa anamontuo ni mwe ye free Japan ban no haba no ebeboa papa sansa ban no ekura no obotae so na jafa mekoni ni ho Ghana bebia ye nhwehwemu hu se nkura no duduro fantasi no wa bentumi nya aduane papa ni na ye de sa mo wi ekoho edeboa se ka se nyina the three northern regions ho edinipa se kama ye se ohwe ye nhwehwemu a Ashanti region kura e ba beka ho nti sika na ye de ba no Japan fo no ene company bi Ghana he ya bedi ya yeduane no bi aye aduane no aduane a be sati amakura no otisachi na no de bi guma ebe makura na enya aduane dura esese onya Nature say one of ho adwene dada nti project coordinator ma ESP Ghana a wo mo na sa adwumadi ye de ba be mo wo na wahwe e de aboa wo mo na msifo ene Samuel Namanyo na wachemse koko plus no sei ena eye adwuma you be a friend hidden hunger Ghana ha ne unsen mo from bebre wo ho a omunye aduane di all right ne fu ahye anso aduane we di no aduane duro bi enima ebebo akra no manini enti koko plus ba ye no yesomu ne yeshase from Eastern region ye de ko bibia ya set up offices or Eastern region CCR so yesan so Ashanti region Greater Accra and a Central region so ye wo hono. Now what we do basically they say ye GHS Ghana Health Service ye collaborate ye training on nurses to nurses no inya opportunity when the mother say omoba facility ho no much from how to prepare cocoa plant enti we ene emwa efri Japan ban ho aba ye beko Asante mantamu na unim se sabre de na okuda nchemu atena sidada na eja brane ene sori abran from eja twiye prepare manfo ni ade no na no mpanimfo ne nipa bi akasa ede afa ho kuda nchamo sa otumin kan somu ai na kaja gumu Asante mantam migiri ye se adwoba kawuru na boni edina bekwa mu ede na ba Kofi Asante ne Said Ali Yakub eta wachi de bibia ye fa yenko Bibia ye fa be ma somu Asante mantam hin kro kuma se hayen hra 104.5 and sama wo sha se de to dwa no ni nyina no me no kase de Asante mantam ya briche kase no pa eto dwa na enam so ma nipa dodo na prepraye ye de bi mu ekogu tafo aban resabia na bi mu so de mu kopie mu e o konfona cha me no kase ebi mu dade mu odin pa doctor fo ejuro mo so ehwese ye betimi ade mo enam so ama ye ne owura Frank Diodu wono eye kemi nadmo coordinator ebon komo ana o chechire mu tanu krani de akwakosie ne de emu aye den enso no doctor fo no ye de ombetimi aye bia so ombetimi ade mo enkwa
as we speak, no emergency. I mean, hospital bed. So I find it very serious. The coroner is a nipple challenge. Doctors age. But what the doctors told us, they say, mommy and sending everybody have life. Almost treat you almost. So that is an emergency situation. I call it. Get clear my so far because Tapo refer serious one to me and don't know about emergency. 10 cases in the court after no more refer back where emergency no call. And the two now you got two more confirmation emergency in the day. Almost you almost free or direct and the call confirmation. But no death has been recorded. And now, your opinion, your friend Frank Diodu came in Nadmo coordinator and the Sansan way at to get to see a man for no Eguso Eji Irish. Nampan for the two just somebody you bet me a beer said, Sabi, or how near to Poo when a BNC was Santamantum here. Womugusu air transfer report in Babaniahu, the AC Portintia, a confess a justice Ebaye. Namino Kase, public interest advocate, a man for the Pina Ashasia Ekasa, Nina say, land use and special planning atenom, Wamutemuse and pay for Enfanya Ejuma. Wapanyini pa no other than wise estate ano owura Frank Aboagye Denyasa e de to dwa say se yamra ne to na se yamfa nya adwuma de na die nti ene de se yamra yi sanke ye ne de ayi adwuma ankanya ne se ye hwe han ema gas fuel station e wo ba bi say ema sa atrenchen we esi the can na say layout and I say a planning crew near the fuel station and a gas station e de akọ baby e ho na ya na etimi no light industrial areas. It's a light industrial area no. Yes, I too we na croning ni babeto sa light industrial area na. Emrane chese or say ma assassin and owner of that fuel station. They change the use of the land. Baby one mukra na it me the assassin the media mining company na no akose me no as commissioner say. But Emrane ka say e hono say use necessary. O say it me change no. Na be before I was here dey no. And conforming to the current layout of the area. See, I never saw any of course, one man say, oh, a honor bedroom, a car in German over day in day out, because we saw in the Abbey. Timidity, if you want to remain penny for say, the Land Use and Special Planning Act 2016, Yemi Nunko, near Panya. And now, Frank Aboagye Denyasa and the Sansan way at Tuja. A brother told Justice Sia de Nipa and Swaya from Sisia Manso 7. I bought Bomutu and years to say one more Aya Confor, but to just say one more Anya Conforno. And I'm so I'm a man for Wozongo, as Antimantami as I was say Abuabun and Potamo. Do you any other pa? If you say, woman will say no crapper, never better dear. Now, Sammy, and I'm Rasaba Jania, Opayina Wonom, a municipal chief executive, Emma Asokore Mampong. What the Atuja at some professor Ukraine. When you the papa if you say one do the kaka ye nanso na manfo bi hu ne say wa man no sem bi keke and wo di akire onimnyanfo ali di say do and this answer way etu edwa. I wasn't at Manson Kwanta, but the people I know, with the pictures that I see, I can bear my chest out and say they are not armed robbers. There was a whole lot of talks as far as what I said was concerned. But today I feel very vindicated, and it has come to also explain itself. A whole number of people went before the committee to go and testify. After all, today we feel vindicated. On the basis of that, even having that tag of armed robbery lifted on them alone gives the community a relief. What is answer when at to Jawamra and a day one day a month for Efa and Titiamunino, a bylaws are who do be a Sokoreman for Municipal Assembly no Edia Guaquemu, send a bayana a month for the Aboboya did my hour Santimantum Haseno. Fasu Ekino, and Fakwan Passono, or Medicine Pa Ebeto home, what an idiot to just an Ukraine, see I'm sure ye nay Tnaho Ayahaya, a bedroom Pampansobino, side tricycle horse and seven, a budget and Samon, and it's no more Emra Eguaquemu. Bobo ye yellow radia, ofeni power chira, Emrano cement full beats now on chain. No actually, I say, only if you do here. Man can't radia. Oko Fabradia movie away so blues now. Then running yeah, Radiamo, who do me for pedestrian walkway? Oh, yeah, Emrano, she said, who is what? The line, no one copy the beer person. It's your best lesson, we are better. I said, now. Any out ye on for Ali Disedu and this answer way at Tuja, Abusha for high 104.5 for Santimantama Crew, crossover Adom and Afeso Asempa, Nana Ewuku, Denchambo, enemy demon, so more and crying, Emami.
Nana Uku Yadawasipi Yasom Ewo Enkran Sabre die Enkroto miensa bi babaji wo mu din pa wo krum hanum se ya na enyasem kito wo mra hye bedwani mpo ene de asem no ekoto dwa wo man mra hye bedwafie. Mr. Speaker, I rise to ask the Minister for Energy whether the ministry has plans to provide off-grid electricity to the following communities in the Adom constituency, which are difficult to be connected to the national grid. Chirahantan, Peminso, Chenim Nyansa, Koti Abua, Swaya Mobo. Mr. Speaker, for the communities in the Adom constituency, namely Chirahantan, Eti enia woti ye eye amashweni a wogina mo manfo wo no fa brem onmunyamfo osai Steven a wo wie na sabre no so afo no hwe ho ne nsem so onmunyamfo bo ache jako be hye bokra se nkane ne ade obehwe amabia ko ho ekuro ni din abeji yentinye nim se den ampunto be di akira ko se me ka se odikuro a wokote aboa nana kofi manfo akirem se beto sabre wo montre bon nkuro no so no se be ntwetweda na omugu so mo wonti aban no emra won sara bem ye hu hwe bia mai ekwanu ane machine by machine kura ne ekwanu so ntimi machine ni ahodi ni so ni tutono ni ahodi ntino ntimi nyi nti o paki ye se awia ne bom kakra no ababeye no assistant awia body ayem friend man me ti machine de e kwanu so sesia enya kanea no Nana Kofi Mafo a oye odikuro e wokote aboa eno no na kote aboa timamfuo ni bi so esra ban se nkantinko nani tukuro din kura na I was saying, Banana, probably created that ntidi ebiem no watching. I see a polite ne doctor, so now no ya was an light for no. Broni no bibini ba kuba. Aso mo ba be sovia. Omo ba ko ya ne yanti o mon kabi. Ye gusu a ho mo ni mo so mo ba e mo an so omo mai. E ka tire ne so ono mo ya light ne bi ne ya ma no ya mo bo. Omo nya light nsia ade. Nti da bia se sia no makoda. Esum sa Enti wei eye kwate aboa kurumafo ni bi ene na wote no na mrahwedwani ni din de John Frimpong osei abrem mrahwedwani eno no nana yawo eye akoda wono nante kwantintin pa frekurasi ansa na watimi akosuku wono so ene Adom Kasiebo che ne hawo kakra ekwa hade ye ko school kula ekwa na nya ya teacher itim sa itim fa yedu wono ma ne ko enti kwate aboa ene ne mfefo ena wamusun se yabo mudinya ya yedin hunu nti de se fata wo no ye fa mo Troy Steel Company Limited a ebo dan so atum sampadan no ewa hoden na edan na aye feso no wom se yenka nkyero se from sisi a wo dan bia wom bebo so ma se ya sore dan se ye wankasa singing room anase te say 0302850802 0302850802 na yanko animu na yanko trotro nimu ene wo social media hodo no so antitire Facebook ni ade no abrante bi osu se woye sofo a yese ne den ede sofo nana pia a wo susu kura kire mu se sofo Imano Badukobi asori dabre we junior pastor ho na yakwa akwachi no se ne boxer shorts en ne singlet ne hye no nya baba obi hye dem a opesen kadabro ne da ama eburo a ankofo bi akwa akọbo no eno nam so ma lawyer Mori Sampa de atudwa wo chemkire se abrante ne mfo mo bo no nkọ court na yankoni nkotie eburo ne ye buro sofo no wa bra ne oba bi hye dem a watimi anya no yekotie bi Eti bra meslo menyi me ho ne kire se nka o mo boba ne be ma nyina kwatere kwana sofo nana piano kra de ya wuro no ho kra wie ya tim se be ma ye be ma a kire se o mema ne ho mema do so papa ne no na so ma lawyer Mori Sampa kire se o mo mu yesa no sa assault ne instant justice no e Ghana mra so nti boy no form kokot obetuba ko report to na police for na achievement na e be hwe no no charge me for assault because we need quite so no go adaptation because if it be instant that Ram maybe be saying na okotu to be class or be dunia be be class now we quite say be class so fu mo na suba so you be say be na no be beda na
will be here that eti Morisampa opani wa emranim ne enodin de tudwa no araho utimi se so trobi was e ye bo wa be matimi twikom hwe video na nipa nse hwe sabre yanko trotro passengers en beka sa na fan pa sama futi yas two-faced apostle papa etro se ho ne emfa ho ne cigarette dodo abeno wo yusu yaza osifita na wanum so yehwam kama wono madam anti ene Yakubu yanko yanimu a oje ti atwa de garu mambo ne ke tanga za kore eje process ya fam kwabra le pese mi bisa se gas filling stations no omo tankers ne pam kewo omo ti se fomo enye yana de bia na di tu asoro enkofo num dot enkofo siga enti mi de kamadrin ko de kasa gas filling station omo tankers no omo fashion from no mo kata se na petrol tankers no petrol stations omo so mo ya nyasa de bia no e japa de eje process friend Kwame Damoles ampa no hwan lawyer Moles ampa no tofu bia kwedi obi yire na ya tinu no na be ka mi bia wo si fa nipa ne ya bo ne kwatere kwa no ye mfa ne nko ye mfa ne nko court Damoles ampa na do wonye correct David okay ma me na NDC for no more parliament no minority no on pass say ye rem fi ade o da be na man e ba ye and then make a question e be try say Ghana the whole Ghana obi ade ka 50 million ye nyam krasa o 2 years almost and 2 years impo who make a question e tapa mahama ban ababuo mahama akwad ba ahin na wabo and no close to 20 billion and then mo no make a question say and I say anya we na mbagina so na America say bia mo ba 2020 munya maye mu tuma dim di ba fa na so na una so fem na kakra me kan say this for munya botre mai because mo niema mo ye ya mo ja hokoye no e wure mfi yo na me problem kakra me won say nka bibi kura mu munya botre na mo ba sika mai ne kana wo pogu ho ne ba sika ka sika mo to ma hin fo no e mo afi ana na to be just a yas two space ada romana na awe anani mi unana mate medasi pi Yakubu medasi pa na sabre die voice of the day beba Vodafone or see the future is exciting ready but what be adwuma kakra bi o adwuma bi mu o hwekolo am ye internet am use am boka mura Vodafone smart business nim a how ni nyina wa ultimate customize u data be use ye ka so customize nye bi hu bia wa ultimate kire se data se na pese mi se na metua wo ho che se fofofo sibi men and women capsules e man mema ye dwonso ye dwonso a wo se ye tede se de ye da no ye beda so wo se ye te dwonso de papa bi a che se nya asem ketwa mesre wa wo dwonso mu ha ye de rubber shop be mem se be ma bomodi a pese bi men capsules ba so wo dwonso a wo tinki kaye bi a pe sibi women capsules ni bi one madam voice of the day na dance dino medini tietiem na yetimi ayayi pamuto adano ayidano na me kokrom senka me koyeyi ti me gusa mi yana obi fra me se ayina ewo mi fie kono ayayi bana me so me phone credit no ayayi nti me yama senka me iskananka makotobi ti me toya me fra me bana mkatense onya yina onya yin fankosi ayi ho nti oyayi sana me yase mi twaka kwanwan ayibi afechiri kwa yayi na me yayi sana me dafem Kasiebo no so ayi enti ya de besia we special request enti na ye boma on no be patcho Nokia Android Fresh Lady Capsules Square FX MTN Grace Homeopathic Clinic Total Ghana Kingdom Ginseng Power Capsules Cowbell Gold Tabia Heba Mr. ni adomonline.com ya yeso mo na nwumre na say ampofo jemene nana ejeyi obrimpon CP Bema tintin gramu ahofa
enwie dwame aban so ba ne a che senya asem keto akule nu ene abednego asante asiedu ne boye chidom ni nakodo na nesemfo a ose Kasiebo no maye esi ohene ene esemfo pani adonto me ya be se hie biem na agudi ma konfo no eba minni se ne omo asem papa bia be ka kire san se yelusu a awreho papa ebi a enkoda ne de nim be de immortal yakwa champion haye krado eziko china wabon Jim FM Abeku, my business way dear. Data some will be poaching voice calls. Now so sad by force bundle and network di my media. And wame me here she share pa. Ebe bro me do money to play. And we bravo.